Toi whawhera i atu sa moe lau sila mai moe le leivai ngā lea fiafio le taimi le wati a mātou New Zealand Day le ua tolu se furu ma le ono minuta wa tia Day le tu lai lima e le tautua ma le o ngā lau BLU TV a mesa fo le tauta ia ASIATA pe ona masani ia fiafi o aso taitasi mai lava le aso fua se ia pa ia le aso foraile nei ia ele afa o le lima ia fiafi uma toi whatalofa mo folo fantu ma whamalo atu ia te oe le leivai ngā le fiafi o a mai lo soifua manuia o a mai oe malo ainga siau toa lua siau whanau ia malo ainga poto pe o lea ua li poi le ainga le leivai ngā le fiafi whamalo le tauatai whamalo le whatotoa malo fo e le lavasi le nea soi tiu te mawhaiva o whi au fo i mga luenga ia e le taritonunga ia o le ua sao mauli i o e mātou i New Zealand nei afa pe fo i o le te mafuta mai o e le essential workers i lunga o le ua tele le leivai ngā le fiafi po le waanga i le fale lo sa ia po ua mata fo i ona whamai anga luenga o le nei fiafi malo ale am sai malo le tuatai ia malo le whatotoa afa pe fo i o le mafuta mai Samoa po America Samoa a o le ua whaasifo le nei aso wa uli masao wa uli tia le tua me uma ia o le ale isi nganga o le si i role vi inga ma le whaptai le tua a wa o ia na amata mea i le nei aso le fo i o lava ina ua whaasifo le lailo le tau fiafi a o lo tu maulo na lofa malonanga le leita i te tamba
e ole tau au na le ASIATA le fo wa se mai le tātou por kalame fai u fo yo le nei vai aso le tau tua mle o nanga lau BLU TV po lau Moana TV tu ina sa wantu fasala longa i le taimi lava le nei te mafuta mai ai ia mātou au kilani ni usele nei to e whaatalofa ma whawhelo i atu ia la silasi o Samoa i le tafa te tele o fia lava le mata whanua o fia le si u whanua o fia fo i le kelo pele te mafuta mai ai whaatalofa whawhelo i atu ia fio mai a tātou patipatia le nei aso tātou militino mo tātou murumuru au foe tātou mi musa ma whai paula i le atua a wā ua whaiva ese ro pepe le ni fo i aso au ali tia le atua me uma e au te lo foi o le nawa e nofo fia ona e leo to e tau whai loina le tūlanga manta o fie sa ala whai eiro tātou o turo o le nei tai au foi ea mai tau antu tātou o lo ai tau malele ea ianga i Samoa se o te T.T.Le'apai se ngā ai matua i leo ho whaavitai ia ua whaali tino le anga le lei o lo tātou tapa usiri le langi ea ua ua furifova au mala ai fulialo va au manu ua whaalia lona whaamahoni malona lei. Ea ua olupe sai vau ese ua toi putu ma. Fui whaatasi le nei tai au. Ea mao fia foi moli le futia fuitasi. Ona o leanga le lei o le tātou tapa au siri langi. Mela lea, whaatalofa le nā mau wholofa tua i hati oi lungo le tātou purukalame. TAUTAI e ma ASIATA le nei vaenga o le afiafi. Ma lo le tau atai. Ea au sa le avea mau pa ia Samoa e le popo. Ea nu atu ia i malai feitaulia. Ma malai totofi. Awa Samoa ea o ainga mo la tu tama o tama foi mo la tu ainga o tupu ainga o papa ia ainga ta foi fa manantu o le fatu ainga tau sile na pui o tu mo mapule i tu au mala tau ainga le tai ma va o fonoti no unu atu fatini o tu sala o le tatu proclame mo le aso valile manantu o se tatu fa pitoa fo ile nei fiafi io o le taiao na le la lesa yese va inga ese fai va ese lo pepe io e pe le tala e fai fleanta e ale va inga male mai tau sa yai Samoa i le taiao na le la a o fiafianga o le TAUTAI e ma ASIATA le nei fiafi e fia lava ia e fa felo ia tu ola o malo fa lo ngia ia ese taimi ele o to e mamao le tatou porkalame mau wailo o no male fionga le tai fono o le vaenga fa fai ale fa to ile tu Samoa watas o le fionga fo ile li minister o le tango fa to anga ma fainga faiva su enga fa sainisi e mai se o este tausia se tatou tuno ia po ia fo ina ulu ia saina malo ia wa le vaenga fa fai le fa to ile tu Samoa watas sunga Laaulialemalietoa le o te Polataivao Schmidt ia tala le ono ma to usida no wingo le tau fitu te me Samoa mau le amano io e fa tala no ai le fionga ia le li minister le fionga te fono po le songa foi le Laaulialemalietoa e tu sai o le nei aso io e wa to i tua polima a wa faali tino le anga le lei male anga lo fo le tua itai ka ko mo le anga le fa talo ta sile vaenga pito i tau o lo proclame e le mafai ona o wa foi le tiro tualima ia le anga e avea la fa malo ma la fa talo ia to o tap ia faiva ia me se foi le tatou lo so i proclame le BLU TV ma le tatou TAUTAI fio yo le tala le lei fa fenga nga taulangi so se fa tapai taulanga fia o lo e mafuta ma e maua mai ai lo leo ile nei vaenga le fiafi e ke lo o to fai tau fa to mo le access out on nei i messenger fo i do tono le tatou page le BLU TV o male leilo waso fai tau o to fa manu yanga mai solo to sangi fa manu wa mai fa tai tele mai le taele o le lot fai foi ma leo le fonga tau moli o le pulenga ma to BLU TV fionga ya foi mono nga fatasi ya mantena nai ya mai se foi ina to le pulenga mo moli to le man to fa tai tele ia te oele e te meli ma e tusi mai ile messenger le BLU TV mo moli mai o lo faanga mo moli mai lau fa malosi mo moli mai lau fautuanga ia mo moli mai lau pisingisi fia fa lau ilo fa tele e mo o mia lava e matou ia feedbacks le leinei e awali savalinga male o nanga fo ia le tatou BLU TV e la lea fa malom fa talo fa tuai no ngora penga te fai langi so to fine a Maria Lucio
Fatalofa mau follow fantu programa ASIATA ia mo el nei vai ngole fia nga tailea sina yoane ma to ma futanga le nei vai ngole fiafi ma lole ona sai ma lole fa to ia ma lo foi fa yo le faiva le nga tailea ia o le totele la o le lava lo o ku la ko i lunga ta to ko me ia la faina fa pe o lo e mafuta mai e te fia mana fa lo foi po fia le te mafuta mai mo le telo fa anga mo ia ele faina o mi mai le tato lungo le tato live ia fai loa tu le tulanga o lo e ka fao e ngi fia ke le o fali mbole lo fanga mfamrianga o le aso soifua se fulu valu tausanga ole tamaitai Mara daughter of ever after oi ku fiola mala Kausa salvo wara o fai kaungari. You happy 18 or sweet or or sweet 16 or sweet 18. You tauli lo langan me vele mo wele le fai lo ngang is fulu fulu. Anyways, happy 18th birthday, Mara. From Wiele to it from Uncle ASIATA Yamanita to TAUTAI I miss it for ya anti ita mo oe I miss your family to no lo se fulu valu to sangai le so failo ilokinga ave oe makwa fanga ba se fela inga konka ia a ora kupi lo me alofa ia nga kangole la foma ya anko ma TAUTAI vailo Bole tolo fanga o TAUTAI ma proclame mo ele fine a toanga lo sumar para to sanga ile sofa muele tua to tulu inicia so setele ma to po inicia so setele wa lo so fu to tua le ngato ainga mi se fo le tua o le so fo le na to ile fitu se fu to sanga o le tamama tua ya Joseph ka finga anai Joseph anai happy 70th birthday io ke rola u kala ya o eli anai Joseph o la u ka wa fa ko e fa se fu ya le ko yo ke ni ya so fa sa dun oro wo so fu de kwa ko sa ari ya o yo le o lo fa anga ia fa modianga ya mai so fletua le fionga fo ile aloli nga fionga nga lu male mana sulu anai ya mai se fo yo so fa na lu fionga lu matsila ya mai so lo grantura ya mo o mai nga mala fo o le tua ye lo fa anga fa modianga proclame mo o le tamale ni va nga le fiafi ya ma fa solo ele tanto fatalofa joy ya to umale mafuta mai Samoa iwe mas pagi mai kako to umale mafuta mai Samoa o te lo le antare fitu ya to fatalofa to ASIATA male proclame ya to o mai Samoa ya walango malu ke mi ngai wa amata na fitala no ai vai nga fa fa yelua tatia ia la vai fa fa ai ole supporters Io e telo ai se meu te fa fitai ile tua ile fia filene ia me se fo ia mata mele tai o ke fa fe kai o ko kala moa ku ngai nisi o ai ngari io o ke fa fitai tele o le fa a mata le no o ka un alo ke lo ke ia fo ile le wa o ko mengi mai wa to e message mai fa pe we sorry so le fa pe hawi ai wa malanga sisi ta luana feto so ai fa pa to lo loi ma feto ni ai fa na i fa so yo to o i va nga fa u fa isamo o ma ko yo u fi we ko fa kali se message mai yo nga yo okay na yo to fa fi ne mana yo uso na yo cousin si o ta fa feta ya la o ovange o uma we're over this. If I tell you I joy back to normal, I hope so. Yeah. I hope so and I think so. Malole zai malole tatalo ile nei bango leso. Io taua o tatu tala no ai fo ile nei mango prokalam. Ma tatu talitalia fo ia le time o prokalam ma futa mai. Ia le sunga Laaulialemalietoa. E lua malo ile fefile nei ma hai ale sunga Laaulialemalietoa. Mo fo ile level no ia fa so ai fo mal stasi fo io fa sala lau mai Brisbane au Italia io ile radio fo ile ala unanga ale Starpoint po le FETUFA'ASINOALA i Brisbane po lo ke ne Australia ia le telinga ia le paiva ale lua Tuala Tamalelagi le autu langi le pai i pe mai ai le sunga Laaulialemalietoa ai o lo fifia
mana tua sa tau mate fo ile ete ma lia yo anga ole fa ala tala le tatu tal noi fo ima a dia fa so me fo so fina ngalo i fena tango o mi mai lungo de tanto live o so fa ke le fo ile yo pa fiu vai ka o par kala ai o le facility o la facility le la tu inatu o mi mai singa o ka mai komen o e fia ile mele o ye o e fia il fai unga le o yai ma le fati nonga lea na taunu o le tai ao na lena o fisili nga o fisili mo e o kifa pe vo le tatia ia le ma le tatu ngana fo yo to apo atu mo to foto atu yo e fa pe fa ali me lo fina ngalo e fa no tano fa ilo atu lo lo fina ngalo ma tango fi ya tatu wana fo le tatu ngana fa mo le lava ki fo ya wa e o so mai kau ai mengi o si kongi le kau dia i mo i makau ai mengi au iyo ni au talo ile ibelang saka mole ai olfisilia it's a general question wa e fia ile fati nonga le o yai po le tonu unga le o yai ya ai fisili mai tia ataro fa so ya to via oi ka fiola e ka fa kui basa ma lo se fo nuia ya polo fitalenga fo tonga va tele ya lo so ka tuisa mau to via io ave pio volico io se uso le mafuta mai inai o dara Wai monli ya malifletua ya langi ya mese fo se no falo yo se anfa na wele to telo le to laitia pe to valu es pa na usi ya mese o to ya ma tanga ya wo fo ya so vala ya ona wa furitua fo ka mai ki isi mea yo wa mako wonga ile sipiko fo ile yo tento no fo na fo wa sa wa mo el pitole wo ya temile nei e yo le or fa fisili na tu inat fa manta wa fia ile tonu unga le wa tonu wai so tanga le va tele tu sai o le mumunga fa lo le sa a maka mai le a fer palo a soiva le mai a yo fainga palota a soiva sa wai la le folo wa ki de ko karango ngi meo ngi fe vesia i men tu tu peitai o fisili fo ile le tai o fa ile tatu a tala no mai lava ile nave vesi a pelila me yungi yulai augusto setema lima masina o le imautonu a lea fato a finally fato a face to face ia il tato wale mai tawat ka ilo ye Samoa ia pe masanginga ke le loa e a me ye saurunga i wanga me ye saurunga le ka sa o ko i vele ia me ale saurunga ia ta ilo ye pena to fa sanga i si fai pule talo maina na va fa perfonga va ia pe ka ke le loa inga o kai mia live mala to programa mai au mai ia li lope uma ya ori si va nga tina mare si va nga fa ya to fo uyo le o se taimi mua le nei talu ona tato mai mo atu masila atu Samoa me sia ka ko fa taimi mua le nei ua fa afesanga yai sanga ula e pe yo upu e masania yo le tunu taimi mua le nei ia e wanga le ka uma ya taimi fo ile le pe ona sau noa ia le taita ia vai nga fa ia le fast ia sa mato felo ai mapai ia sa ngo mai tu la epa isi foi live ia na mato felo ai mapai mala fai mato felo ai le ia ma se fa mongianga foi le visualizations foi ai o le taiao na lela lea sa fa to a tanto mai mo manto ai masila na tu ua no foia sua ma wololo e pe masania i upor sivaloa to ina lea ua no foia sua ma wololo ua mamalu fo ile fa ma le oloni io ua se ei ua atoa po launga e ui ele ia uma no foa peita o le ata leo di tau vatua o le ulua i taimi lea ua fa afisanga i vanga fa upu fa ye lua ele ngata na ona fa afisanga ai ua feofo fo taiso ka viola to e te pai tua ile aso wa ole pior apat o mea uma yo te fisili e sunga la out ia manisio vai nga fo e tu sai o le
paketi ka kia ia la I tisi tu ole fono ai toi fa te palo ma fau ko rewind na le hadu ke le ku ale la ka rewind na tu lo ma fau anga I tua I le aso la solua le la ama ka mai le solua o le asa o mai tau I le aso lua aso lulu aso coffee malas falaile iyo fua ngai fa le ma fau le aso lua ia ele I matua ele le vainga ni si fo ie le vainga ia la tau te langolo ina le HRPP e makua I fua mo ko nga vainga o se vainga ma walalo ele vainga fo ile la tau le tulanga na tu le mai te longa vainga fa fail fast ia esele la tau mai tau I loa ia al tulanga fo ile le langa ma fu anga wa fe ma ke ai mo fe kongi ai we don't blame them wanga io tapua ingo talonga ai famat asolulu ke longa makua killing makua ia kailo ia orisia ukama ngai ngo loya ule HRPP fo io ke roi forle wa il fo mai long ko ru mo kwa felele fo foi por va anga la member ko inga balela ko kaseng ipu fa sanga ile wolo lang farka vale fa ikawar kamaro la fa ingo fa ikawar kamaro la fa ingo o sui ole fast ko pongole o ele ya vange fo ya o ya le olo ya bello ko inga nguki de ipu se vai ficar o ele win ya irisi so mai na ya o le la le tala o le la wotoe o le o le ala o se ki mai ngai so o magwala I mangi bosu engi puki fe ngoi ai o malone tato faita o le o mai tawa o le o maua le vanoa la o malo ioi tele mana fo ila langa o le o maua mai si o vanoa o yo le langa na faia tura utala o te fia faita wa tua e o malongo faita wa tua ia fina ngalo o Marie iva ngase ia ngata leo lisken tako me ilona ia le peia o le ready me songa laudi a wasita tu fa tel noanga o fina ngalo o Marie o le langona fa nga etia ma le faftai I le tofa no loto ma le loto fa mangalo I le alofa moni a Samoa o le mautonu o le tofa le fionga ale tama tai panemia o le to fa ai se apili ona o le manatu alofa moni a Samoa vi ia le tua e se fina ngalo loto mama ma le alofa manga ya ko inga finga ngalo ko nga hima manga kule mo mi I social media Lee Scanlon, Faftai ASIATA, e manaya ua fiafiela tunu ona olai follow lava le fionga I tamaitai palemi a malana cabinet e o pongi le whamsinonga ai langona le whanonoa e le iai se upu se tasi e fōringa mai e le aisona se sa te tau na whaato ese manaya o ke paipai manaya fo le whenga ia tau a mai fo I se fautuanga a mai le ngangana mangaya I o le whaingona ngana ba Faftai Lee Scanlon na misa fo io maro o yo le ram so most time tato fa pitoa pe la tato ko ya la tato me tato fa pitoa tasi el tato fa pitoa le tato company lang foi mai ka ko straight I Samoa I le fionga telefono per sunga Laaulialemalietoa we'll be right back O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi mo au tupe whaamumoli Samoa a o tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni matua account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga I le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. O te vili mai tina to meti mai nisi mai vai la talo fa facciale e la forma il telefoni per ya. O me pixino ana ya talo fa faccia. Ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa. Mai ya so sa so mo puerta o le sia so sa. So se falo loa fa ingofie a me se le pelo ai mal telefoni tai mi umo. O no vinga na sa wa le talo fa faccia mal tina to meti.
sa o lo falo loa seki talo fa vacha Toi whaatalo whaatu Samoa lau mai monga le nei vaenga o lea fiafi. Taimo le wati toi 2 minuti o ne talo le tu lai ono ia mantou i New Zealand nei. Pe ona ufai antu lea ua maua lea manoa e mafuta mai ai. Le fionga le tei fono o le whaatu toi le tua Samoa watasi. O le sunga i le fionga fo le minister o whaatu anga, whainga whaiva. Este tausia lo tato o tunu oringa te lea. O suenga whaasa e nisi. Ai whamai upu i tua vau. Se o tongia o se wala ngatila o whapuro le tua lima, whamalo whai o le whaiva. Fio maia, matala mai o au rungo le tautaiae, lau fionga le li minister, lau sunga le Laaulialemalietoa le watea Polataivao Schmidt. Whatalo whatu. Ia, malo le soifua malangi mamai lau to whalswafa siata. Ia, po lau fionga fo i le ri pura siri o tato TV whasalau. E o folo fatu foi ma fatalo fatu le mai moanga Samoa i le nei tula o le tai o lima lua. Ia, pa ia lava mapai le solo, pa ia popo foi ma mamalu masani. Samoa i ona tulanga wha lupe. Mai maunga te tele se ia pa uia maunga iti. Ia, tainane le tu vai o le Tamalelagi. Ia, matangata anu ma sio tato watanu. I ona mamalu wha le malo. Malu fa Tamalelagi ya meise malu fa le tonu lo mai moi Samoa nei ia po la langi a topo fe lava o momenti fa se longa o folo fatu fa talo fatu malo ASIATA Ia, so fo maua malangi e mamata tau whai whatalofa i leanga leo lo tatu tapa au siri le langi. Au te vai atu foi ia mamai tau watu. Se pe ua koe kala voula u vai aku ngei lau fionga le li mingiska. Ioi, fou wale mele ua utoe vai atu ai, ia se whai ia so finangalo. Ioi, la whangatonu le fia maina ono le tatai mi fo ia le uti. How's your feeling? What are your feelings now? Lea se langona mai le nei vai ngoles. ia ole memo mo fa le tua wa vira sfrele fa le tua wa maltato ana pongi nei as o le aso fai o faiva matute ia mga luenga o lo tato whenga i peri vai aso ia mai wata walunga me ile a moenga le sa fai ana le laile le maftanga ia po te whao puina whapea o se whaale lenga sa whenga i tato pale mene ia mawhatau uai le whatau tonga o sui mamalu o le vang whai o le chapipi e le mawhain whatau wina le lato whatau tonga ia le whatau awhai umana le la ia nau le ngona lava o le whaftai le tua o na ua mawhai o na whatau wina le nei wha moe wa le whai na whetu na e manatu malangona ia ma tulanga foi o le au mai avatu ia ma tulanga foi o le taumate ia e ale upu foi la tatou e sanga tonu al tangata i lona manatu ia ua alu le matau ia ono ulangona le e sea taimi o tangata e se le taimi o le tua o le nganga whaftailina nei taimi e te wala au mai siata o le fatua umana o foi mai le vai o te e mai a lore tamu o lo polkalami e no la turore le si fari mai polkalami e fater tali mai e ono tulanga ne viavi e so ai nei le polkalami le soale pule ia a so solo tuale le 531 PI e fona so mai ia Amerika ma Australia ia ono le fiemo mai lava ni tala e le ne yaso ai vi ele tua e la ise si me sili le langona lava le whaftai le tua ia wa mawale tau mai le lei i nei aso e tu sai fo i malwhelo inga laitu o le tau bia le ainga laitu o le ainga una langa i le tau mwhai pea o no wha moenga ia o no le tau nuina o le whatau tonga le na whai nei ia na esa mai mo fo i lalangi atoa tu sai fo i male tau nuina ia le tua i me uma Ma lo whaptai lau whionga leli minister vi ia le anga le leo le tua. O le si whawhisili. O le a le tūlanga le ua ia walanga le ua whatauto vi ia le anga leo le tua. Le ala le si vaenga le ua iai le tino mai ua
le ko ia ngisi kulanga po ngisi au me tau I pakinga I rua e toe whataritani o I unga po le alava le usolofa mea masavadi lo iluma. Ia, e peo le nganga na wa sa iai lava mai ala matanga siata. Sa tele ale matenga sa whailu mo whamsinonga. Na tua foi le ana whai a whina unga ina umai al palota I le asoivo o perila. Ia na alu lea o whea lava na suru iai le kato ainga na suru al whamsinonga. A mai ei tali lena mai aina whaatu whainga malo. Ia mai al whamsinonga foi lena whai el whai unga muri lena whatau nu al whatau topa. Sa whail tu ala lo le whonga whetalai. Sila le lei. O ani tu la fono e mawhai in whatau nu urmele mana o melai tu. O a foi ni tu la fono e mawhai ei o na tausir file mu. E ta sialan me mo el file mu. O whamsinonga. Ia lela e anga ia tu la le whonga whetalai I le whamsina whamanino lo na whinangal. E mai le meta o le declarity order. E clarify ai pe whamalamalama ai tu la fono whavae ma tu la fono o le standing orders. Ia ma tu la fono o whainga palot. E whamanino ai po whiota o tonu ai le taunu unga o le whatau toino sui. Ia aua iai le talsanga fo ia laito. E na saulole le unga nafi. E saulole le unga nafi. Whape mai. Ua te tau. Ona whatau tō. Ai lafo malfonga whetalai na te whi se taimi ma se aso. E pio le ngangare na o la ua ta tiel tūlanga tau whamsinonga o lewa manino ma malamalama. Ia ono le tūlanga o le tau whapula ina po whea tonu wa tau na ta oto ai le whainga whamsinonga. Ia le lau sau. Ia ma mena len whatino I le so. Malo whaawitai roinga la watangia mai I e le to iai se vaenga e to e lui na I fua se isi a vaenga le ua whaatau nuu le whaatau tonga ua tali uma fo I fesili anga ngenge fuaitanga nta li se furuvalu le to se furuvalu le sa le I o antu I le fasi furuli maso fo I le lau whionga o le sa o lea o le o to iai la se me le vaenga le ua se kiwa uma me uma. Ia, o le unga na mai. Sila fia ASIATA. O whamasino ia na whaia al whamasino. O le whionga al whamasino sili. O le tato whamasino sili. I le whionga al whamasino sili. Ia o le whionga ia mata tuatanga loa. O le whionga ia whaimalo le Lani Warren. O whetupu pula I al whamasino. Whetupu pula I al whamasino. Ai na ua mai lei unga. Sa iai tu sa manatu ai lesi tu I le vaai ia inga lava tu la fono langa tisire fia foi e valu iwa se furu tatou lo ia whabito le sau tua ina le fast. Ia o le tūlanga la sa whetu na iai. Ia ua manatu tūlanga ina ia whai se wha vaele lei. Ina ia wini toi whesilingia le whai unga nei mo lumana. Bantu voi oe a whailo e sau se whai unga e le maliana e aru le toi apili. Alia. O tūlanga na sa iai. Mai o lo iai ni avanoa te tele. I le whautuanga lo iai ni mafuanga te tele ni whaini toi whaise me wapena. Ia lātou na ia tu alalo ma le lātou hui tu alalo. I le tūlanga lava ia whaltu la whono. E iai tu e manui ai e hui tu e le manui ai. Ia na lafo mai rola ia le vai tele I le whionga I le. Mai tai pālimia ia ma le lusurono sui soalau pule le tau. Ia na alu le soalau pule ngā. Ia ai tasi lava le mawhau na oifu. Ia o mato manatu. A whai o le tatou a inga o le whatua tua I le tua. Sama o tasi na tatou tau malo pe tu malo mai. Ono le fina wina o le whamsina. Olona winga. E le te tau na tue masar salo se si I le unga le usat. Ma te tau na wha alo alongia. Nei unga al whamsina si. Ma te tuatanga loa. Ma leilani. Ono oina. E tau atuai o lea e te whaatua tuaina whamsina. So foi le na bevesi ata rua I nei foi I le paupunga foi le o le tue whaatua tuaina whamsina.
ele sao whamasino ma me whapena. Ia ua manatu lol te mai taipale mia, ia ma le vainga whauwhau. La sirian aven tau pulea. Ia o ia aven ma ta moenga ua whatutuina. Le whai unga. Al whamsinongo leo sau. Te malisi whaavae te lei tuat. Ia ona ua manatu tele mena tutupu nei vai aso. E lela i titi ASIATA. Ia, nai te siripia. Wo o yo onga meo finaunga. Ia ua anga i le tele o swala pulenga, ia fetena inga, tusi atu, tusi mai, faali atu tula fono, faali mai. Ia mela ia ua afia lole leo le malo, ia nai te sila atu lavana, fi atu leo le malo, ia atu le suiao, ia mai fafia ngainga taulangi. O mai le fono e kalisia so fatasi. Fio atu tama ki e piko po. Tasi ale lato fe au na momoli atu. I le vana wha nei mal pāle mia. Wha mo le moli. Hoi sire leinga mol pāle me. I oi nā la sa mau le fatu. Ma le loto. Oi nā na wha vai ai lole manatu. Ia. Atono le lao le lewa mai le tua. Ma tono le teimi tonu le wa taulona sa tino va mo moile ia ma ni sila me tau le toi apili ma me umol fam sinonga o tau punei ia o fai atu o mai e tulanga fo ia e te lo lava e lunga fo e penga fam talanga tato ainga ma le ulango ia o te lo fo ia inisi sa fa pe mai pe sia tato fina malo fo i besi tu ona fa pe tato te mumusu tato te toilalo. Ia ai wo manatu. Wa pena po se fina ngalo le fionga ile te mai kai pale mia. Tato fai o lea. Mali. Tato o ia le awala sili ona mo welto fi mali o lea ua fia. Lea ua ono fitu. Lela valu masina. Lela valu masina o toso le mautonu le. O fatuina le malo. Ai le tulanga na ua manatu ai o lo ua ta oto le ngatonu le mta opula balea ma le fa ua tino mai ua fatau tosu ia le chapni. Maloa whakatai lau fionga polo sunga lauri. O lau tamai wa fisilia le vala lea o na ta me ila i le tūlanga o le fono. Ai mai so le paketi ale tamatanga ruenga polo fionga. Amata ana o leo te mawhau au e te tau mai o le whaile mātou whaasua ma le tunu i onga o le asolua ma le asolua. Ia, ana nafi, ma le aia leo o sui a toa i le aso. O lau whawhasili, whaamata ana tau le lei mai le tūlanga o le legal team, fo le whautua ina le eita. O le tau waruro mawhau, le wai sau no tonu ai tūlanga e isinga le ifia va ai wise le i tutupu. Ile anga atua taitai o e kalesia. A pe o lena manino ala tou anava ngai uanga kouko e ka ua mai le game plan fo ile o ile fa masingo e o mai i totonu a o lea o te mai tau atu fa matai le vaenga le tau li fa le legal team le fa ko inga si fo ile HRPP ma pe o se la pe o la vaenga le o la so fina ngalo le tu Ia o te ana nafi ia ma wo ye lo tu o te leto e fia mantua e pe fa pena se la ngona a sila tapo kalame le no fa ya toi foi ma sa o toi no foi dungo sa la pul o le fam sino o ina sta yo taton tau I don't have to tell them what to do but wa batu se so son ona nasa tama fai mai foi la to le spito ai wa ve ma me anga i e te feso po i ai le fai unga fong stalain tu la fono. E pesi pa te nase la ngona. Ai te fa fetaila. O le lava na ave le mau fam sino. Ia o ala na mea. E se si sira na asia. Pa pena matou tu e fa atali. Dai au, o la son fua. Tana sawa fai unga fam sino. That's what we were waiting for. Na sawa ta pena lo. Pa pena fai se fono le neas. O le whaalologia na le so. Tā ofi le soala o puleino le paketi le tunu. Ai se wha mamalu whatautonga
E te si mena whai ne. Ale me siri da ia te au ASIATA. O tupu I le aso o le tato na poki. O mea uma ne e tutupu me te tele ne tutupu. E tutupu le aso le na poki. Ia o manatu e loa ia whailo I nei. Ato to tu o tu fole songa fue e se fu tala fa songa fue. I to o tu fole songa fue to o se piri fa sino. Ai ma le fa puro I. Ane va puro I. Ia na ia me sini matan. Oh so. E ma atu leva na fio mai pa ia mal mamma. Tupu mai e matamali I pa launga pa tu matas. Lenga fia na ai pe saula sa nonga. E re fa pe foi o te mana vale si sila to ko ta penang. Wa si sila siata a tato ta pena. Ta te le ta pena ni me fa le ton. A si sila ia I ta penanga mela matanga, sa pa nga palota, sa pa nga fam sinonga. Sa wal mele tau awa ne e fa tamala. Lenga le va no mele au maua. Kai pe fa pena se la ngona. Ma lo fa vitai manatua mantua I lau ile ula e po le toa lau sau no anga le panga na fiaf la ngona uma foi na o tangata uma me se foi o ila to ma to lo ia tuno I fafu. O le aka me I le vanga o le fono me se lau paket. Ai mo ia no fa pe antu se la fonga o le aso na nafi. E oi. Maka ukia tu lai mai a fai pule o ke vai akupe ka uma asa sa wa sia ka ko mo kuisa la fai la ngona me ai mai si e pe no fai la utala na no fa longo mai fontanga ula titi o ke maua ia ko inga nge yo le ki uka makoa mai ange masoengi ko o le pe o ka ko sau le ko inga va ngana le na ma le tu ai nga la fonga le na itono le parlemeni which is okay, reference yaso na e tu la e taimi fo wa mantau na tau santia tono mo te fono na e apo a tau tua na le ngana e mafai e fa ala tele le tu langa le so na fia mi so mtango fo Ia o le naua fa fonga ma sila mai mo sa mo ile au va o fa tu le tu sa mo tas mai le se tape nanga na fa pe na fa na nafi Taimi uma nei ina ua mai al palota ile so ivo aperile pa wale la tan kapena alu le tangata ia matua fofola lo na fala matapena yo ele se tamai mele lo tu la iti pau fofola le ala famua le ata il malanga e matua tapena le menga tai malisime oi lo to sa malo le to sa o lo fo la ua ta lava ia falongo mai le tu malo ia nai fa pena ia vi ele tua pa fai o le leil fa fonga ale tunu au la mai tau ia tau le volu suru o tau sanga il parliament mala mai tau inai sui uma ia fa au fale mai te lele me alofa le vaunga ngana la ia mai o le lau telefo la toni tanta uma le tau sinu ba manto moi ASIATA o le filfilinga o le au va o le fatu tua ile trosa mo tas ele fili fa pe o ni tangata e ni to mai fa pitoa o ni tangata o tu langa a onga ni me fa pena o tele fili na me pa wale me o le tangata e sau malona fatu malona loto ato ma taitau sinu o tula toa, whaiwha toa, o ti akona to ina, o ave pasi, o ave lori, o tangatana. Ia nala sa whaafonga i ananafi, ma talatu ananafi, bala solua, ia, o tamalava o le loto. Ia, e matua tu mamau ale to o ia le me bauai le minoi o le va. Ai vi ia le toa, e te le fo ilona sa taua mai e iei fo tel tonunga I le sosani ma ave matima inga o ai pe oso ia ASIATA I le ufatua e urfal o ia te la tua o e tatia maile o ngā sami tele ia na sa iwi lo le po a pe fo e tele wai ia nei taimi lo wa ai malo li o malfa mau po ia na fautua lola I lo wa
ia o la ale kai me o so la pe foi fausto e la pe foi tuliva ia me la pe foi tuliva me la pe foi fatini Ela na lu vai taman mas ia dia ekwa esa iki noi patama matu tua nai até perto tamana neva pe ola lela un ola tala no ola vou meter que lá não vou matua conoscia to ina matua essa não mas só que lá e o Multimedia lá uma lá o tele lá uma to no esse era para não é certo lá malo fa vetai o se o talinga e fa no longo e politala le monga sala fai fa kai foi o ma o to ile sona na ya man to foi na tisi fia o fai o va ri ko le si foi tu isa to a o fi o fai lo mai foi e le lo po le pa e foi le so fo maro lo ina por pa o le se to estava ya matala foi ya vai si fia voi ai tu la no suang al base Ora ia se so mato ele fitia se putiana na. O ti akona to ina o fai au le off. I said. O Schmidt o le so fu malo lo ina. O fai mai sa no na. Ele se pa le pa o le to. Ya malo fa vitai o le o to fa no longo atu to fo ile mamalu o upu o le tua mana tu ia le ngatai leo le yuma. Ole tulanga le ai fela foi nga uyo le paketi le wa wili ili le talo le tupe talinga fia fa longo ole upomongi kalunga o fa longo I fongo le fa ko a kamala malama le se meka o se vai tonwina upomoni lava ele nga vale fo I minister tupe na tuana yatra peita ole fa manino o makua mayo iola uyo le aka o ile mtanga ruenga yo fa to angama le utatia le paketi o ani forfuanga mai se fa ka to oto matulanga makaloanga fa tamo e tulanga o forfuanga matanga ruenga lo fio ia o tulanga la vai o fenga fa vai masani o pokala me fa wow e mai se la fa tulanga no me fo ia le fa tulanga nei ile sosoni tu sa o le wa sa no sa o talo tu pesia sa o o le ua I taimile nei ua whaapeaina tusi ma folasia. Ina ia matua manino le leile whaafonga Samoa. I le mea anga I le tupe, ma le tupe, ma le mea o afe I le whaamomua. A tiro le fatu ato al mene. E li lifa lau whai fatu anga ma lau whai wa matangata no. Sa alu tonu al sosoani I tangata. Mo tangata Samoa le manaonga o tangata wa fatuto na itulanga o mene o whango fale makina ele malo a waru sao lava itulanga e loa e mawai le atina enga o le tamau aingo tangata e le ngata I lea le me mawai I tau mafa mafa tau di maina I auni I toi se onge po se siokio me tau mafa mata ia e toi foi ma fola au aina ia ma mea ese o lo mawaile tau maftanga mo o loa tau fatoanga alma por kalame lava ia le mtanga alwa e wha au pea tulanga o le una ia e tau te toi fo ia I tato me masani o le popo o le koko ia o tulanga o le kofi o tulanga o talo, ulu, fai, tabu, manioka. O tato mena sa tato wolam soifua mai e. Tato palasi atu I tulanga tau lafuman. O metua o lo manu palangi o moa. E o mena ua manatu I le taimiri nei wha mua e tauna matua toi wha ma pu e mena le taimiri nei. Ki rea o nanga leo a tau mwhai e. Me vurisa tato whasoi fo I polo awina tu fafo our export authority ya me se tulanga le I le toe ngausia o lo fo mai o lo fai fatoanga e I su nga pasai nisi me si me fa pena tulanga ta fai nga fai va fa pena fo se langona o le fa le leia le o wafu mo va
o le whaia leo me whangota mo au whaiwhaiva. O le sailia leo maketi mo le au ina tuia. Ia le tapenanga leo whainga whaate konolosi. Me fo le wasi fiel te leo iaso a le ilose wa whangota fiu su. A leo wa iai mo mena o sakerite e tofu ale wa whangota ia ma le tūlanga iai e whaate konolosi po whea le o ngā sami o Samoa e i maua tua i le tato ofisa tu tonu. A sirfia i le tato ofisa whainga whaiva o lo iai le whawhanua tele na o lo iai mo le system tele na securing system. E loa umai lava so se whaafanga te uru whale tono o ngā sami o Samoa. O ngā sami patu la whanoina Samoa EEZ. Ia mai o le anganga le na ua manatu i lava le tanga le ngo me mana tau whale leia. Au nanga je patino ina o me tau whainga whangota fo i lau ele ele. O lo iai whaatoanga tilapia i abai. Tūlanga o la abai. Ia maisi me whapena, ato le langona na o le tina ina. Ai o tūlanga la mai e tau whaatoanga. Ua tau whaintanga luenga sosani mo teimi nei le tufa fua ina koko maliniu. Rai pei o mena e lua lo tato mautino, o mena e umi. Tau long-term crops. E umale o langa nei e whai tau rusu tau sanga o la niu e tasi. E whai tau se furu fo i pesu lima tau sanga o soi fua pere koko. Mai fua pere a len tau. Ale langanga na tanga luenga le teimi nei, o le ave sa o lava o le sosani i le au whai whatoanga ma le au whai whai. Malo fatai ono te mai tau atu lauli toi ono tami lute fai fo i tale liu e po ele ngore na fo i e ili sia fai tala noanga. E se le fesili no tape na ina fai o le ta fai tala noanga le via fili nei ai mai se o le ai mana na o mai tanga ta i fa fili le fa o wino le ta story fo i lea mai le taimi na tu wai e ta ai o manatu ona o le fo i toi maua le ta vano i la solulu. Ai wo manatu yoe faatili ai leo le fisili le na ala fam talanga muli mala fisili muli e batu le vano nei o lo no fo nei lo fionga le tei fono au mai se tu lalo ma se fautuanga ia tatou supporters o vaenga fa u fa yelua lea o community ia le fainga malo o se matua va inga matango fie le tai ona le la ia ai peia fo ile o faoso a kwa lunga ia ile au la lafi page matulanga fa pena vanga ia mai se fotuanga ma se tu ala lo mola to e ka ofia ia le tulanga pole alo finanga ma fa mai a mai le ta fatara noanga mo le ne ia so lo fionga ile minister ia fa stai ASIATA e faile nei ava no ta ua e ava tuaile se upu ia ma se tu ala lo fo i e pa ia malu Samoa atoa o tatou umalava o loo soifua maola i Samoa nei. Ia me se foi atu no mamao o loo whaupuina nei o e o loo iai le langona foi lea inkalesi tulanga whai o malo. Ia ma o loo iai le langona e lango i le laitu o le vai le tapi pia mal tatou foi tu le fast. A whai sa valfonga vaa masipa le lamanga ia matatou tau mate le whamoimoi na wā mata na loma e whainga whiwhiringa le atu ia o te manatu a langona ese nei aso ma le tala sao ai asia o le taimi o le atua ua matua liliu uma langona o le fiafia ma le maftia ia ma le langona fo i lava lenei o le tiro mai tilo atu ina ua feiloa'i ia le fionga le tamaitai palemi ia ma le sunga ia atu le epa o le vainga sili na e taimatali'i ai lautala le tau fai atu i tausinga le tatou filemu Samoa man whaafonga mai lenei tūlao le aso ia o te tau fi lava atono se lao le leine wa mai le atua
e tātou te tono nofo le leia I lalo, mo tātou te tō manatu, mo tātou wawa ai, ia o le a leisi awala sili o na tala se ngai mo tātou awala mo le lumana. O le upun tātou sanga mai mata ilinga ina o bifo lalo susu ele tonga, ai sila malto ina o leo te nofo atu. O le upu mo mua len sa me e lauli, ia e lofa, ia Samoa. Sai sile leinga o le palme. Ia, fato asau no mai lole o tue ina e ta ime umala. Tena ko sa whaafonga mo o kamaru lufo I aitu langa. E le tau whaia le tu langa e leise sala le kalesia. Ai peo ina e watu e peltu a lalo le pa ia malwa malu o tato o supporters I le fast. Ia, I auto fina ngalo mari li e foi. O le au te wa ia tue I foi nisi o lo ngaule mali e lava po le alme o tato kiwi ina I. Ia mātou ro taiuru te ina o le tātou ainga, ua mātou manatu. Ua I ule tūlafono. Ua mai pai unga le tūlafono. Mai au te tau. O le unga le tātou sta ia. O te langona lava o lo papenana whaamalua ia, whaamanua lia fina ngalo manatu malangona o upo matala uma fo I finaunga o nei finaunga o. Ia elei lava se sina finau se finau whai ina. O tātou whinau mālo malava. Ia nisi fo te wā vea tātou nau. Ia ua si e lo upu matala. E fo tūlanga ua sopo uta le taile ele. Ia sopo fo I le pule au, le pule pō. Ai o te tau lava ASIATA. Ia o le langona le nā e watu fo I leitu o le malu. Ia I lato uma fo I o lo langolango ina. Ia le vai mwha o whai ali tāpipi o Samoa. Ia inga. O fea lava e te tele ia tātou upu matala. Ia le taimi tātou foi mai lava le vai le mena tawhi atuai. Mo tātou tue no nofo le lalo mo tātou mawhau. Ia e a mai le atua le file muna. Ma le file muna le tupu na le la. File muna ua tafi e se ai le tūlanga o. O le loto mataua, e ma le loto ita, ma le loto foi le finau. Ma mea umasa tupu. Nai I le tūlai mai o le sunga I atu le. Ia wa ulangona ai o se taimi mua le wa ai iai o whapea to inti. Wa tūlai e se malona na fua ai sau e whapea isi ane. Ia masau le mele tu atua. For the first time. Kono ulangona le. Ia wa iai le langona whapea nao le lenga. Ia e pei lava upu masani e le ngalo ala o ngata I lunga o papa. Lango le e mai le lofa pai mafusi. O whea ngainga na osi le vāo, vaenga whau whai, malesi vaenga whau whai. Ai walangona le anganga le nā e mori atu pēa. Ia le upu, ma le tala. Ia watu fo I lau wha wala longa. I taimi fo I tā loa ai le vaai. Ia matala fo I upu, ma tala e vaea e lea. I lau lava tele tonunga ASIATA. I le mea le na whai ane le la. O le anga inga nā mulu mana. Awana tutupu a mene. Ia ono upu lafo a il mato ba. E fo I o te apopo I lava le ngana. Ia upu mwhamtalanga. Ia ma le mea nei wha manatu pia ia matou le upu whai o malo. Le aunga e tausi. Ia tinga ina Samoa. E te tele tā whenga o whinaunga mamea. Ia e se refutia le uwai. Ale nganga nā o manatu e nei fiafi. Samoa. Ia malau whaafonga I tu e lua. Ia o le taimini nei tātou tianga I tātou tūpatasi. E tau mawhai le tātou malo mo le numana. Le whaua tau no mai le sungai atu le epa. Ia. Le malango lango le tātou paketi. E le la ua maua le avanoa. Leo mai le umal paketi. Maua le avanoa. Ai le la to manatu malangon. Ia mal tel tununga. Talo sia. E mo le asonga fua. Ia papa veloa. Ai ni tā upu nei. Ina nei ese le asonga nei. Ia e fo le asonga fua fai.
Au telefona lava ia le tato au tapuai ma me uma tato maia tato sunu ia lo taua. Au upu tala ma me uma fale lei ia tato wo faile taimi lava fale lenga ia ma fa mangalonga. E peo si au natu alalo le paia malu o Samoa o fe lava le pati o tau langolangoina po fe fole ainga o tau langolangoina tato avele ita. Tato maia tato o loto fa mangalo nei as. Ia malamato te tununga. Ia chata o leo tu la il tato ainga e tasi lava le mele fe ngai temini lati na inga le tunu. Madia. A mai tu alalo a mai le awala te loe u fale tu alalo matalia. Ia le nganga na ina nei ne fo tau le po malafo. Ia o le temini tau le po masei. So que são faz fora para não. Eu já lá no passa agora, se não foi uma pa o papa pe de TAUTAI ia le nganga na a fa mo ngala ia o ni tatu tu nganga nei nganga o wa si sirai o puisa la foi a taita ASIATA ali alanga o upu e tate o la fua o le maliu ia taita ia fa pena se la ngona e manu ale me wata ola mai poponga ma le tele me tu ta mani fo ivi le va isto ina me ala nganga ne fia fisa mo ma pa fonga malo fa vitai e ale o si ele ale va sa o to fo le falo to tai le nei va ngole viafi wa e te tala fo ile taafi ya pe o le tala ile taafi to lua nei fo ile so la inga sa mani ya ole fo wa mani noa wa pa yo fo ile nei aso ile wa sau no nga lau so la Laaulialemalietoa na ia ile va nga no fi mana o play le tama video no o mo mai lu e to mua ile tafa tala no nga o lau fato esenga fo ile na fai ai tele tu muli mana mo ta fono ai ono tu langa o le taimina le iva ve yo no o mo wa yo le sa e luti puava le o mapu I fanga lele o le ngoa I pulenga o tele I faia tu lava si tafa atala noang alanga ua anginga mai lava I tono mo te fono langa o efo o le ASIATA nele fa fonga a inga lua ia ma le fretolu I le suafa le Laaulialemalietoa ia a o lau ngoa I pu le tautalaso na e ngana I le aso le na ia ale ua tautala I le nei taimi o le soifuanga e me se fo o se tae au manino o se tae au fofo I mo Samoa I le anga I luma o le matou fo ile na tu alalo le matou fo ile au ngani mana ia lo le folau lo ilangi mali te mile nei io folau lo ilangi matou fo ai yuli o tou faiva manu teleina ma awali dia ile tua so loto ma so loto fo ia wale sanga ia tu fo ile lava yaso ia male apo yu I mai awale fa tu tenga le fionga le tai pale mi amle tu vai ngai mo le taimi nei fa fiteng tele lo taimi panga no wa fa no mai ta special nei po ai tato tuli meta ila so lulo le vai aso fo ai mo le taimi nei lauli a lofa na o lofa nei manu ia tele fa so longa male lo atu le weekend ia ta fa pena na fai ASIATA tato tiwia la tasi pe na tanoa tato talo ile wa lo fo tawan fa wo talo mala na pongi mal fa tu la ngale o to moelti a ASIATA sa fa tangata te malo e te ia wo so 5 of us allo fa te tato TV va para la o sa mo nei fa so sang me fia so I fu mai maria ia fa so fo ia Azevo. ia la tato wasin tato malolonga fo mai mau le tato fa tala noanga male vitalainga ia le pai va ale lua le autu le ilangi tuala Tamalelagi le pai pe no fa loan tu le taimi o fano Le whaamama a venga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni mato account, o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia ina.
Mo nisi whamatalanga i le nei au nanga fōu. Wala au le telefoni o Valuselau o tasionono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. TAUTAI vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni via ya on me pitsinho ana ia talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le sa no puerta o ele sia sa so se faro lo fa ingo fie a me se le pelo ai mal telefoni tai mi uma ono winga na ana saua le talo fa batsa mal tina to meti sa lo faro lo seki talo fa batsa. O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se eleni mato account, o na whaatino leo la foina o lau se eleni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fōu. Wala au le telefoni o Valuselau o tasionono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Ia toi fatalo fatu sa mo lau sila mai moa mai se fo lau fa fo fanga le bai ko le flefe le table wa tile ua toi lua se furu biru tona tale o le tu la fetu tale fitu fa mai ale tua le TAUTAI ai ma sia tale bai ko le fia fi pe no fa ilo antu le table fano mai ala uma lo le fio ngoi le li fe pule po le minister lea ua se mai i runga o le a TAUTAI ai ia se tasi fo e sui fa sa lau ilonga i lana tautua ia ile tunu o Brisbane o Australia po Loken ia mai se foi o se tula le antunu ia o se fo mai foi ia il fatto fala i come fatto franga o ngana Samoa me so tu manganu le fitelenga ia le pai po le fitelenga de tu mo le moenga le pai va ale lua le auto le ilangi tuala Tamalelagi le pai fatalo fatu ia le nga fenga ta le ainga na mo i malai le ainga tua ia ainga ia me so le ainga falangi langi ia Samoa ia a tale liu tu mo ma le tu masanga ala vala fatuna e fiku ia ki oi pau le Laaulialemalietoa. A fio mai ama tala mai o ao i lau vitalenga polo fionga le tula faleli. I le nei vaenga o le tā programi. Ia, o te vivi ia i le atua maua le nei masele ia ua osa foi le tau fiona ua maua ia pangano le lei. Ia e wheloa i malau tua whai vai malai. E le tau whailo le pai o like Samuel le oi. Ia leanga o le to o whaletoi o le to o tu matia e. Wa manino a ile vaita mal vai di sisila Samoa ya ile nga la falafa tuna la nga fangitala tau po le balasia awa ina e maliu mai maunga maliu sala po swalo foi mabatia meso o lo sa ya ile tu te fatonga lo sa ya di tau ya fa pena ile tau to e fa la languina le vai na fa la ngori tito tu po forti ya we masani wo sirifia wa manino voi Samoa wa wiloa o sama malo o alo ni maiava mes foi ya foutea ya o te paua voto mo pe tau si batele ya me tu fia man no fa pule ya malau fa tu tanga ol bai malai ya e si do fia Samoa nga elenga te tu malai sala fa ya nga me foi tu mo ya ole fa tau tongana we tele tau falanu alo no foi se fo maria le mo le ya no e felo ya ia malau sunga vole li pole ole TAUTAI ai ma ASIATA ia ole na ole TAUTAI ina ia manua ole foi tapo i mai moli panga ia le fale vai mal fale mai mo ia sia fi o lo to foi ia va pe hoila a ma waini ia ni fi fi fai vole pai ma ASIATA ia ma unga se vingo le tuar tapo inga tatu tu no fatal fatu ma lor se fu maua Ya, da tau foi fatalo foi anga le lei tai tamo tatu tapa usile langi au o mana tua i lau fatu i mai a e sa no asi o so foi leo su alean a ya le mapu na fanu a fa mai se manga ya le fa kupe mai e va ve lau fala ni ngale au mai pali kupe mo e fa langi tu no ai fa mai ASIATA mana ya fa selingi e va ya uyo lea ala itasile mo nga yolo le leva nga le taiao ya ole vo wala ngatila le nga le leima le lo fatai tamo le tatu tapa usili le langi e te tau mai
Ia, o lea ua whanto a mau atu le sa folau o le fionga le li minista. Songa le Laaulialemalietoa, le ua tea Polataivao Schmidt. Ia po le fionga le teitai fono le vanga whaupawhai. Le whaatua i le tua Samoa ua tasi. Ia manatu foi, e le to e tau whaailoa i le tūlanga i le lua vāma le fionga le li minista. Ia, walanga o au tamu whanau foi o se uoma mai le nai tūlanga. I le fio mai malitala mai o au lau talenga le tumua le unu moenga. Ia ua malta lupe lava le seunga ma mata ngofie le tūlanga o le whaasoa. Manatu le. O le aunga au te o le whaatala ulantua mo mai soulau lau. Se ia ta futi manu ula le tūlanga o lau va ainga. Na iai le lutia ai puava. O le sāwalinga sa iai. Ia ai mai se fo. Ui e le toi whaate le tua matale tili tua i le afuanga. Ai peila a tau tuli mata ia so e lua pe toru na mau atu nei. I le so ua ai ma le luka e whaafonu i o le a whati se ngalu whatitoto. Ea a o lea ua mapu i whanga le lea o lea sa ua i whaato whala inga o le tufunga o le vaonga ngana i tūmanga nu uma le whaato whala inga sa mo le foma i furinga ngana. Lea sau mai tau. I le tūlanga wa e. Malova telo to fal vai malai ya langa e manu mon fo ie po e fo I matali u to tel ngati fa dengan ta po inga Samoa le to to fa lagi fa pino sa le veama langa o tu maunga e awaya vatapui ile to na pe asitala le pa fa perpele ile pa masiata ya e fa perpele ile o tala ya le fa fulma wina au puto sam ile ne sala se ngana le pa masiata ona asulo o le fulfuema mai a o le Fisheries na uto sila mai o le vai foi le painato ia a tono sasai o ni loma ta oto le leima le tongo malama o lo vala mai I pe atatu tala no ile asos futol ia fa solo mai ile asos fulfale na ta o fielfon fa solo mai ile asos ful lima le ile aso lu ia pe tai foi ia la sonna ia ia foi lana le I o hotel isi tulanga foi le sa tatu tau mamate petu ai o faria na tau mate ia pe tai ASIATA e lango Samoa o tapu ele mamalu le tua lango le fa vai a faina sei malo tu ama tu ile e feite ai sitila e tatu te lango le una pe ya upe fa ta mam te fa ngam ma vai ngal vasalolo e ui ai na tu titi o ina fati o malu ho le pe tau fefele tauta ai le e mau to ya Samoa ma tau vai mar sisila langa ele mafai ai le filina sopolo ya Samoa mo le tapale le vafelo ai me lo fat ai ta ui el fa cristian ila ulan na mai tak peta ya sata manatu la foi pe tau failo e tuana I lava ya e so fama mani e ui lava la foi o le o ta o le tonu le soma o mo foi ai o le mate wat ya ni sila au mai mo o foi pe tu la foi le pe tau tu tamta alo au fa pe ya la to ya te tonu sta fo ni o se moi fo o te tau nga tongo ina ia maua pele no fo fa fani sa wa fa fani mama u popu ma le leile tapu inga lale tutu I mai le il falvai e ele te tonu ngole al fata ma soali inga TAUTAI ba ne foia te tau le tunu e tu ai manu ele asa la fai ya ele ilo fo ia sanga ali se ortua va pe afa ile le tapu ai ta pisa lo tapu inga fa wa per ta pisa ya na sila lo le wai e ei tu le tapu inga wai le ai ma se vai ta ma se vai ana alo ile vai I masele I mapaela mamanuti ai ei foi ona tu mal alo tapu inga ile to alo male on sa ya ona sa olo le o le fili le mo fa tasi pe mtanto ya ona pele to manunu to ufpeta le o li poil malai o tanga mamanu Samoa o fa ilu se o to fa fonga o fa longo ya o tata na to mata wa fa pe final le tu ya na utala no an poi la o bolkala God's time was not yet to come ele yo le time ele tu a fa la so full fit ne le so for really o le time ele tu le o vala ya tatu sa pa ya pel na manuia ma bio ya I vai nga sili wa mani me uma ASIATA
Ya ai awal ten me sa bal au na lualo tanga te lo ni mana merta tu fel fari fa ngate mo so fu bala wi ya onai va nga mata na te wo tilo ya o fu fa ya lo to file ile tua ala to fa vol vai malai ma lo fa tai le pai lo fina ngalo mala male lo sai no lo to file ni va ngole via manino yo sa unanga le fio ngai le te fono van fa le fa to le to sa mo tasi por sunga Laaulialemalietoa ma fa tal no facilito no ai e fa luanga o no facility le facility tasi ai o kango sui enko o no lo mana onga e fia tuli ale uti o fa nga me po fe o to ilo na fina ngalo pe to ye ni tu o patatua e tu langa o fai unga male tu langa wa tanta mai ele ta o tonga o sa ele taimi wa fano beita manino io le frasanga le fionga le minister ASIATA o le aso foreile nei o tupo ile nei me fo male nei me mantango fio le aso tala ino le anapongi ma wa ia sa no fo i male to fala inga le fionga tama tai palemia ua ngaka i ele to ye se faenga po na to patatua e yo lau fa lau te lenga va te tele o le wa ta ua le vaenga fo ile fale mata le fale va ai ya me se fo ia ila to fo ia le ai fa mai e po le fala ma ula le ulama tu ya mo papanga fa vitai wa e o mai le vai liu le lau te lenga le unmoenga o le winga o lau fa matalang ai ele upu fai tau o le tusi pa ia foi le te lo o le fo ma yo le tusi pa ia foi se o te pa nga ai ele fai tau o fai mai ai se mea e pitosilio na ave lau fa mo ile leo ina ia o le leo ina leo lo fai va tu lo wa fa fonga no upu la au mai o la va ai le au mai ngole te leo le po ina mai na yala o fina ngalo male o va nga fa fai o le au lango va nga fa fai o ke lo ina matua te tele atu ai le sai male toi ami aminga o le to tama i roto ma fina nga e fu foi le tu langa o le tu stile na au mai le fotala ina ua ta litua lima le mana onga foi le o si vanga fa vai li pipi ina ia toi foi fa tauto ai fa mai si o yole ia fa ka ko le au fa tau lo mo le au mai tau upu fa mai si vai le no le tusi o le ala vai mai tau watu ia tou fa sala long ia tou fa sala long ma matulanga e fai asi o ngor vai ngale o fa sala long e wala ngai le o fa pito manu ia tasi fa be mai o le au te mai tau watu tu la e pai au tala ko au sa o le ia tou fa sala long e fe o lolo fo si ko inga e le sau o le si vai ia ele fa pe vela no le tapi foi na fa lo tele so fina ngalo le vai ngale malo ia wai e pe ona e fa te fi mariama moli le ngang tau fa se tau fi le pai ai e ta tele tau foi le pu malafo on e fa pena lunga le ngole tatu so i fu mo le tino siat e pe fa mai ai o angelu le matua le fa ya no o te me lu te pe o ina ona ngalo ile o fu le tu spa ya po me si ala fa na liu le tele lo pe fieni ala fa na po ile ile nei piliota ai pe fieni ala fauna liwat ia to le wa ta le tayo nei yo lo wa mata na liu ni si ala fa fo po mai ai to liu ya ia ota na ma ngalo na ta tu te ma ni lang ai pe mata wa tu fo ile ia ta lo si o se le sona nga mo le au mai mo ma au mata mata ile fa pito fo mo liatas la tu umalo ia ngale wa e uporta tu no si ele silita il tapo o ia fa il tapo inga e fai e tātou au mai mo ma au pol mau ma au mata ai la tai o tai o tātou tunu ia pea upe fai le inga fanga ma le fasi fo ilea i tu fa tuiana sala le tai fai fa tonu le ulau au ina to le fola e tu la lo le matu fai vam ti lo lunga po fela ye e fa sa tu la asasi lunga tau fai le fa sa tu le ulau la ina ia ta otto le ava pela le sole o tongo malama o suluia ia Samoa malai e faufaiti o le tofa te tala mle uta tu malia Samoa ia o te tertonu o le ta otole leile inga foi pe upo ferngata fa mo le anga iluma o Samoa mo na upu fai awa e pe an faiat tu ai tu tonu ile ye na taima o lo ta ata tu tapo ile leo pea e talitonu lava le ava pena ona
angali mai le tu o le fe po na la na pati ta oto ia e manatu o le tapo ina e ai lilo ina ia one ia veo se vai ngai e tupu ele la ngona me o lo ta ia na te ia ile ua la alo ai ngalo i tapo inga e pe la te tirtir ia to no foi e au ngana i vai ta ia manai manuti ia to tirtilo ia to noe o le ava ia ta oto le o tau le ia pe o pe fai a fiti mo polonga le nava ia so mai al wamalanga i lumo tato palmen ia o ila to na filia mai le fui ia wasa mo ma no fai ma lo fa vitai se fa te tua ne lo fa angalo le so fuale o mo to tele ila to lo programa ona to va tu le si va nga tu tala ta fa so lo fa angalo le tele nga ma tu fa to masanga fa ta matile lua me so to si te sisi ia mo moli tina matua ia le lofi sanga nga lenga mata afa ula le mafuta mai i mangele ya mato happy 70th birthday famanu ia tu le ato ngor fit futa sanga mai le matua fa to masanga mai se to si no falo to tele fo ila to no ta por kalami o le sia fa mata upu fa visili la futa lenga fa tai de talo le ato pona e se foi le mana ia o talinga via longo le fa suia inga o le vaonga ngana e mai so le suia inga o le ula le nei vanga o le fiafi le asa mai tau fa le tula ia me se foi o le au faito fa au mamanu upu le tunu le au faito lo ile matanga o le fa le ngati ai na o suia le fono ia wai fono alo ia i tono le mo te fono a le fono tanga lona o le usuna lona lua o le fono i le asoro a lua o le asa mai tau i le faalele ngā fulu i na ua faatututi a wa fo ia i la tau o sui fai pule o le upu ia ia e o so manu fou te tonu o le malai i tu langa ia o le tino mai o mea pitai faato fala inga ma le tausi ngā nua mai se fo le faatili ngā foi mo le a wasamo e le fou i le talonga o lantou fai vai a o le asa u faita le asa u mai tau e tu sa yo le vai ma lo fa tai siata o le upumoni aia e le tauna nai na fa molio la penga se la ngona awai a fuati ai sa matawina mal totoa ia leanga ia tuton ile foi tau o tato o le totelo foi pule ia nga i tonu ai meise o le saufa inga lea ale fas lea saua i la asiata tono le moteli ne pe inga lu sfumerfit e fou uma ilata tirtilo o le mai tau fo na tele o fai pule fou ai o i watangi ai e tutu sale aso tasi matau sanga yafi afa pela va o le tula o le asa mati la na fautanga ma le utu mapu e fa eva tono le fio anga o masani ona faiba e fou te tonu tulanga le ve fai pule a le fata o toina o le to fama nino Samoa wa masani ya o le ana tailo to sirisila ma le vavai ai ile tulanga amata mai ina wa fai lo seu malu fa le nga pepe le fongo fitalai le sungal panitele ya e ile taufi sa tu i fanga lilo te paula la taua o le ave le sungal panitele ma fongo fitalai awal ta to tiro la tele wa se wo foi ba le sunga vo le fiona fongo fitalai ele o se tangata vo le sa tele na tulai i taimi a o fai a le tulanga o le whalelenga fulu al wang whao fai. I taimi o la tu tawa fianga. Ia e betai. Ia ele ai o manu popo i e ai no leanga e se ale whinga lo le tunu. Ma le tō whawha manusina le tua. O le tō whinga vo e le tua. Ia e tofi mai ai na usi sile loto. Mai le tua ia Jeremia no ulo ele i whai oi. Na o iloa o e tolo manava o lo tina. Ya fe mai le tua ia Joshua o umar te me mo se sa we ave le no vinga o le fuata malo na lo a fuala ia i tulanga o le mati mitina o le tofa mamao ma le uta tutumali oka se wa talinga fia longo le ngai o lo manga le lunga mtia o talinga fia longo lo monga jala fai o le ma ile falo longo ai me se fa fonga le tuno ile tau papai na mai le la tu to family uta o i lo ai
e te sila fia si ata whaasau ni ele tua stangata. E tā pena e tūmati e matūmapu. I laula tiro pe o lau whaafsi. O matua mātango fie. Wa ese foi atiro le angai mai o le pae inga ma le pae inga. Se winga ese foi le pae inga o lasu fitu. Ai awhai foi o se ata lea. Ua mai e le tua se iau ufale le luas fumaleo no sui i le tolu aso ai le iau le teimi e tongo ai malam. Se avanoa lea mo sui ia o associate ministers. E a mai ai le lato tofa. Asi sila iai. Na o le fionga lava ia tea po Tuala. O le sui tuai sai le mauta fono. Lea i li tura. O le la umaya o na fola loa la tulau. E le i faya la unga minister. Ai ai o talia se i o le teimi e whatau nu waile so. Ai se i whalia i tauwhi. Awa e pei e folinga. E whale le matenga a tonu e tau sengia le mauli o i lantou. Pe ana wa pe o no fo ia sa fa ingale na e nei. Ai me se lantou fo. Ai te vai ai e whai o le oanga, o tanga, o le sila, o le eye contact, o actions. So forth. E na wa e sila. Awala e manwa i atu. O le tiro atu e makua mangingo atu e ai male. A pe o tau soso atu le chai mala wa siri. Lau tau whai vai malai. A o matua ulama pa le mauta tulu tau poma le mauta le tanga manu Samoa ia le wato i fulu la ulo le fam ai te wai le felo inga le so pe a fua ia ile tulanga fo e pei ona ia se tali atu le ASIATA e foi observation la tilo ma fai le tulanga o lo finanga lo falia io e o monia o pue e vala tu Manuela fulafua tamase o tu langa na ile ia so e lua o mo watu petolu foi ai o te yo e mo amene lo saunoanga awa ole tu foi ole tu o taimi ia mania e pole a foi le potori tangata e tau vave pro kala mele tu ai a finga lo ale tu ia e batu mo mosi lao le masi masele le ia fa tofo ai masili to autofo la vaenga le fo ile na ia fai por fo matulanga pe ona e saunoina e to tono le maota matulanga fa pena ina ia tafale mano fo pale ia le tulanga le tofa ile maota ia dia fa ia utei lo le finangano level na le tole na fa tau ina ia wa sauno fo tulanga o saunoanga matulanga le tusipa ia ai sa ole le lau fa suanga le bango le via ole tuspa ia foi o ta ua yo le tu me fo ia man sia ole tu yo me fo e me faiang kango fa ku punge ia le vai le ngu makuanga uma ia e me faia pe ona e tala fulu le tu langa ile fionga ile funga fetalai e sa ole le fo ila sa unang e na matua i fangalilo pe ole tala e fai le tapa au sio mantu tu malo ile matenga fo ile a ilonga tula i mai le no foa le tu ai le tu langa foi le ianga a winga tau sa fia ma le tau nga fau foi le malu o le fionga persunga le pali uio le le ua ilo le aulo moni le afi le tu langa mamalu o la ule na mai tau e se foi le mamalu e foi le fa tau tonga nei le tai au ua matua ta oto pai lango me o uio le ono le taimi ola ua vai fa si muli le ona fa mai ai le ona ta fo fitu le mai so fina ngalo ma fa mai a mai se saunonga lea ua fa tau nu ia le vai nga sa tau mate le ete ma fetongia i fa so yo tua oi le to kama fina ua sa ia le wa to ai vito ai pe ole upu masania ile tunu ole aso fina ngalo e mesio le nei taimi ole foi se tu malu wale tapu inga Samoa ole fa fonga manuta tele i ta ape fo manu le nei vanga le fiafi ole fa tailor to file vai malai ole tau fia tatu Samoa me se foi tatu e foi upu le tatu tunu ina ia awan i fa fale le au mala ai apo pe le au manu e ala la na fa fale le au mala e mafua mai o tato ali e se selo na momoli le tofa e la lapelo ona
amai le whaututanga. Ia, lango Samoa ia umao na tutofi. O tātou au matai e, lio sia I lupe pāpanga ta, me se le atu ulunga I tūlanga le tātou wāna lofa. O le fono a Samoa, o le fono sili lea, o lea ua fili afa I ai le tō whai a inga ma le whawhalu polunga. Tūla malolosi a me se fōi o tūla tō nu umawhiang. Se I filia se I o le malai o le tanga ti a Samoa. E whai masu. E eri tere tonunga. A whai o tātou na filia lupe ia. O le langona o lupe pāpanga tāmatua mawhaia. O le tāpua inga I lātou na filia lātou. E whaapea o le tātou na nau a whaapea o le atua na filia ma tutofi ma whaia tātou. E whaatilo lau mea le tō whamale uta po whea mati ele soi fuama le ola o le ale tō mai o le ale iloa. E tātou te tilo a pea o le tātou spa ia e whaasanga e o mata I maunga o maile fsosoni o le atua. A wai manatu lor tangata ua I loa si baenga. O inala lela la pea, ia e te sirafia voi e, pea o le ngana whapertania. O si lo I ti ai ma ape e tūlanga o le ta otone nei. Little knowledge is a dangerous knowledge. Ai a tātou tata ele mo le vaa ma avele tātou whātua tuanga I taitai, ele ngata o taitai o le malo, taitai o kalesia, o nuu mawhtanga, o nuu mawhianga. E te tertonu, e mau popo le le, ngalo lue vaenga uma, mose le lei o e alolofa le tu. Samoa ele o ia, ele pai masiata le tapo inga malautou, nofo tatalo. E pauale, a tātou tau whaia apo pea manua malo. O le tātou tapo inga ma le tātou talo leleo e manuia I le alwhaiwa o tama whanau e mese fwoi tupu te mali o le tātou. Tunu, whela wa se tafo nila no lang. O le nganga le na awa o te whaiatu la. I le whata o tonga. E siri la tātou o whai o lo tātou tapua. Nei lo le whatinonga le o lo ta. Langa le whatinonga le tua e le ngata o le ta, o le tapua. Ai siri manuia o le tangata tapua I langa le siri fia le tua. E tapua I lava. E tingana vela le fala. E tinga ona vela le tupua ma le Laauai. Ae tāpua ia. Mafosea. E tau mo whai ina ia tau le tua o ima tau I manu. Le whailo ngā seu o taitai. Ia, o se tali atu le ASIATA o le so. Ua whailo ai le amia tonu o le tua. O I foi wa mai o ai. E le ai e monia. E malosi ai mawalunga e tu mati e ale tu la fono. O le ana sa ili tu la fono. O se ata, lea na o le fast sa ili tu la fono, mai fai unga, lea na fase tu angalu le tu le vai. E o ia ina I teimi na fete na ima tu la fono. A lewa mai le tu la fono na nafi. Ta lia po la se fina ngalo le malo fo u tu la imai. Usita ia tu la fono. O ata na eta wai, le mau poponga. A si sila tau tongo I tu fa tau ngai. O le fonf talai fa ulu le parlemeni. O le tūlanga o le whamsinonga o le si am le na. O le si am. O le pono whātonu. Le a sa tu alalo I foi le au le malo. Ia mau le whea alfani. Nā lana mātua atu. O vai atunga o tau iai le fitena inga le vā. O le tapipi ma leo leo. O le nganga o le se mai. Mau le no whea alfani. Nā ua mai le tō whai le au le malo I whai masui. O le tu tino. Le ua mai le whina ngalo o le whamsinonga o le si tu tino malosi. Lea wa tali papali e whaurulu iai le tutino le palemene. Lea wa atali o le masina. Le ta o tolu lea. E le tio voive mai. O le tua le tamale alo mlanga pa ia e mau voive. O lea la te tau vai atu le fiafine. Se o le vinga leo le tua. Lea wa whengana vai wa fe whaatawa ngai tu e tolu. I lea wa fatfata. A whai wa malele sunga le Laaulialemalietoa. O se tai au esele nei. E le aise lau whai toi ma whai o leo watu taitanga le so, ia matatu. Apa ia le pai fualanga le tala nā te whai ngai ana whanua sua le turi a wale liu ai, wa ta au fiwa uma. Le anga le anta po i Samoa, leo whai ngalua ngā le atua. Ia mesia lau ta po inga si ata mas ta po ia tuare pai. Leo si sila mamai mo le so, ia ila ngang whalon. Ia le ta au fi ava pe ua, li lifa se tala maalu le pai. Ia ta au fi. Ia mangalo bang o matoto Yesu Kristo le ni ole so atu le nganga tu mul falo ma mul fa de tanga le to fal vai mala siata tu vai foi tangiola one night to le pai ia mes foi tu te lo fenga ia mo solo le pai ia mes foi le tu atu ne Brisbane
ale tatou FETUFA'ASINOALA i Brisbane Australia manuia fai ni po Ya, malo fa tailo wa talinga le mo ngama tu fo yo le o toi panga ti o tu anga le lau fa le nga fulu fa tai fo yo le wa e te tala le ta afi ile ne ya so e me fo le to fa ainga mata pa au ya mana tu fo ya tato avele e uta sa mo le proclame fo le na fa tai tele o le ato e mo se si fa si dingo le ta proclame ya i se lao le ato confirm la va le fi ma no tele le ato ya ai mo le tai nei ono le ta tai mi ia fa ele mo lo no Samoa ya la voice ngana o mama yo mama chalo ya ma lo vi fale le vai o to finga ngalo ya ai sia tu ya me se fo lo mwenga manatu fa so fo ya ma no ile dei bango le fiafi se te feloi manuel po fa so foi O le whaamama a venga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapu ni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te vili mai tina to make mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni per ya o me pixino ana ya talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ya le sa no puerta o le sia sa so se faro loa fa ingo fie a me se le per wai mal telefoni tai mi uma o no winga na sa wa le talo fa batsa mal tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa batsa Tua ma le au nanga le mot tau sa mo service station nei tona i mata. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o mata au nanga i se ese. Ai le ngata foile, ma tau te sea ke ina fo ila ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah utapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te pon, matu te siapa lah yang foi mau lah utapan. Molo no posilafia. Mua tapela utavale pe auto. Lua tapela o telefone irtai me utu ina utapan. Mala vaenga mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Ota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again. God bless.